حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklis Azmi dan sahabat sekalian, di video kali ini kita akan azan menggunakan irama Hijaz di sebuah musala. Ini sudah mendekati waktu asar, belum nampak satupun jamaah yang hadir. Kita coba masuk dulu. Kita hidupkan dulu kipas anginnya. Sebentar lagi sudah masuk waktu asar. Kita siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا